Da li ste se nekada zapitali kako je izgledao prosječan obrok na vladarskom dvoru Nemanjića i drugih dinastija? Ili pak kako u siromašnijim krugovima srednjovekovnog srpskog društva? Koliko su ulogu hrana i piće igrali u životima čuvenih vladara, vitezova i svetitelja? Možda bi jednostavnije pitanje bilo čime su se naši srednjovekovni preci uopšte hranili? U ovom kratkom dokumentarcu ćete imati priliku da saznate odgovor na ta pitanja. U starija vremena ishrana Srba je u značajnoj meri bila tradicionalna i domaća, ali i pod malim uticajem drugih imperija i njihovih kultura. Primjera radi, neki obroci i napici koje danas vrlo često konzumiramo, poput kafe ili pilava, došli su od Turaka. Na isti način pred toga su postojali i određeni uticaj sa Romejskog istoka i Latinskog zapada, koji kreću od 13. i 14. veka, iako je velika većina njih zapravo bila u duhu srpskog tradicionalnog života. Prvenstveni razlog je naravno bila plodna zemlja. Zahvaljujući njoj, poljoprivreda je bila glavna grana privredne snage uz rudarstvo kojim su se u početku bavili doseljeni Sasi i stočarstvo kojim su se mahom bavili Vlasi i Arbanasi. Postojala je i četvrta grana, zanatstvo i trgovina, ali ona se po značaju nije mogla porediti sa prethodne tri. Ishrana većine ljudi je uglavnom zavisila od poljoprivrede i stočarstva u većoj i trgovine u manjoj meri. Tek nešto bogatiji ljudi poput plemića ili vladara mogli su sebi da priušte luksuz odlaska u lov. Centralno mesto u ishrani zauzimao je hleb, isto kao i danas. Hleb se pravio od više vrsti žitarica, kao što su pšenica, raž, ovas, ječam, proso, spelta i sirak. Neretko su se mešale po dve vrste, pa je tako kombinacijom pšenice i ječma nastajala sumješnica, a spojem pšenice i raža suražica. Žito je imalo duplu svrhu, pored ishrane služilo je i za trgovinu. U izvorima se od žitarica spominju i pogača, dvopek i pita. Pita se pravilo od mesa i sira i ona je svoju popularnost zadržala do današnjih dana. U Novom Brdu na Kosovu poznata je i pekara pod imenom Jasina Pekarica. Do perioda despota Stefana prava prodavanja žitarica stekle su i žene, ali samo one neudate ili udovice kojima je tim zakonom dato pravo da se same izdržavaju. Što se tiče povrća za koje se u tom periodu koristio zajednički termin zelje, uključivao je kupus, crni i beli luk, rotkvu, repu, bundevu i bostan. Gajile su se i mahunarke koje su takođe bile važne u ishrani, među kojima su najzastupljenija bila sočiva, bob, grašak i mak. Povrće ili ti zelje se gajilo u vrtovima. Od voća Srbi su gajili trešnje, višnje, kruške, jabuke, šljive, grožđe, breskve i dud. Metohija, odnosno tadašnje Hvosno, bilo je puno oraha, a grad Orahovac po njima je i poneo ime. U Primorju su se čak mogli naći i limun, pomoranđe, nar, smokve, bademi, lešnici i šipak. Praksa sušenja voća je takođe bila prisutna, što je običaj sačuvan do danas. Seljaci su svoje proizvode prodavali na pijacama i trgovima koji su se nalazili u utvrđenim gradovima. Srbi naravno nisu bili striktno ni vegani ni vegetarijanci, pa je hrana životinjskog porekla takođe bila dosta zastupljena. Iako su Vlasi bili profesionalni stočari, ovom privrednom granom su se bavili maltene svi, čak i vladari, vlastela i manastiri. Stoka je ponekad bila i sredstvo plaćanja umesto novca. Iako je danas zastupljeno mišljenje da Srbi nisu jeli svinjetinu u srednjem veku, svinje se pominju u izvorima. Pored njih, ovce su takođe bile najzastupljenije, a nakon toga i goveda, konji, koze, bivoli i pernata živina. Meso se prodavalo sveže. U srednjovekovnim gradovima Srbije su postojale mesare u kojima su se prodavale dve vrste mesa.
nesoljeno, koje je bilo nešto jeftinije, i soljeno. Meso se kuvalo ili peklo na ražnju. Cene su slabo sačuvane, ali postoji jedan izveštaj iz vremena despota Stefana Lazarevića. Početkom 15. veka za 18 dinara ste mogli kupiti četvrtinu dobrog komada mesa. Plećka je koštala 9 dinara, goveđe grudi 7 dinara i tako dalje. Slanina, kobasice i pršuta su bile jedna od svojstvenih mesnih proizvoda. Ne možemo završiti izlaganje o hrani životinjskog porekla da ne pomenemo i divljač, od kojeg su se najradije lovile divlja svinja, srna, divokoza, jelen, zec, jarebica i golub. Divljač je bila jako skupa i smatrala se najvećim luksuzom. U lovu su učestvovali isključivo vladari i vlastela, a lovilo se pomoću pasa i sokolova, i ova disciplina smatrana je vrhunskom zabavom. Što se tiče drugih proizvoda životinjskog porekla, dosta su bili zastupljeni sir, kiselo mleko, kao i riba koja se uglavnom jela tokom postnih dana. Na srednjovekovnim trpezama su se mogle naći obe vrste riba, i rečne i morske. Međutim, to nije bilo sve. U izvorima se spominju i oktopodi, hobotnice, pa čak i ikre, odnosno kavijar, koje su naravno bile dosta manje zastupljene, ali zasigurno postojeće. Takođe je jedno od vodećih zabluda pitanje začina, za koje mnogi danas smatraju da su došli od Turaka. Srbi su poznavali začine i tokom srednjeg veka koji su pristizali preko Jadranskog mora, a zaslugu za to dugujemo Dubrovačkoj republici i njenim trgovcima koji su često dolazili u Srbiju. Najviše su korišćeni biber, šafran, cimet, mirođija i karanfilić. Soja je takođe bila od velikog značaja i donosila se iz Zete. Srbi su zasigurno obožavali poslastice. Još od prastarih vremena se među svim Slovenima spominje česta upotreba meda. Med je bio ne samo glavni slatkiš, već je bio u samom centru ishrane kako Srba, tako i drugih Slovena. Pošto je šećer bio basnoslovno skup, tradicija ljubavi prema medu spašavala je nepca naših predaka. Koliko je med bio bitan u životu Srba govori činjenica da je apsolutno svako, od vladara pa do seljaka, morao imati makar jednu košnicu na svom imanju. Zavisni seljaci su davali pčelinji desetak prema tadašnjim zakonima. Šećer je počeo da se koristi od poznog srednjeg veka, ali naravno u daleko manjim količinama zbog velike cene. Jeli su se bombone, torte i kolači. Poznati romijski filozof i diplomata Teodor Metohit spominje ukusno pripremljena jela i poslastice koje kralj Milutin šalje sa svog dvora romijskom poslanstvu, na čijem čelu je bio lično on. Hranom je toliko bio oduševljen da je za potrebe opisivanja potrošio ne malo mastila. Bogata trpeza se takođe spominje i u vreme Stefana Nemanje, kada je u Nišu ugostio nemačkog cara Fridriha Barbarosu tokom Trećeg krstaškog rata, kao i tokom drugih perioda. Gozbe su bile izuzetno česte, a koristile su se i najmanje prilike ne bi li se održale. Što se tiče pića, čista izvorska i studenačka voda bila je glavna. U značajnoj meri se pilo i mleko. Srbi su kao i danas bili ljubitelji alkohola. Na prvom mestu pilo se vino koje je smatrano pićem gospode. Pored vina pilo se i pivo pravljeno od sladi i hmelja, kao i medovina. Medovina je bila glavno narodno piće među svim Slovenima, a prve podatke o konzumaciji tog pića kod predaka današnjih Srba imamo u istoriji romejskog diplomata i istoričara Priska, koji sredinom 5. veka, kada je išao kao izaslanik na pregovore sa Atilom, zabeležio sledeće. Po selima su nam spremali hranu, umesto žita proso, umesto vina medos, kako se tamo naziva. I sluge koje su nas pratile sa sobom su nosile proso i piće koje se dobija od ječma. Varvari to nazivaju kamon. Post se mnogo više poštovao u srednjem veku jer je pravoslavna vera bila sastavni, a veoma često i centralni deo života srpskog domaćina. Čovjek koji nije postio bio je pravi izuzetak. Iako po pravilu riba jeste posna, ona se neretko isključivala iz ishrane kada je bilo neophodno postiti na vodi. Tako Teodor Metohit u poslaničkom slovu tvrdi da se jednom zadesio posni dan kada je došao u Srbiju, tokom kojeg mu sa Milutinovog dvora nije pristiglo nikakvo meso.
U postu je učestvovao i prekićeni Milutin, a izuzetna moć i imućnost ga, očigledno, nisu odvajale od vere. To je važilo i za druge vladare. Hrana se pripremala najpre na svinjskoj masti, ali i na loju. Takođe je postojalo i maslinovo ulje, ali je cena jednostavno bila značajno veća. Kuće su obično bile sastavljene iz jedne ili dve prostorije. U centru bi se nalazilo ognjište gde se spremala hrana. Na dvorovima je to bilo nešto drugačije, pa su pekare bile odvojene od vladareve trpezarije i mesta boravka. O hrani na dvoru su vodili računa stavilac i sluga. Primera radi, čuveni knez Lazar je svoju karijeru počeo na dvoru cara Dušana upravo kao stavilac. Što se posuđa tiče, ono je bilo raznovrsno. Na dvorovima se u početku mogao naći sasvim običan pribor, ali je to od 13. veka promenjeno. Teodor Metohid spominje srebrne i zlatne posude u vreme kralja Milutina, a raskošne pehare i čaše takođe možemo naći i u vreme Stefana Dušana, kao i kasnijih srpskih despota, dok se recimo u dubrovačkim izborima spominju zlatne čaše Vuka Brankovića. Od pribora za jelo koristile su se viljuške, noževi, a kašike nešto kasnije. Obično stanovništvo znalo je za grnčariju, pa su kašike pravili od zemlje, ali i od kamena, drveta ili gvožđa. Obedovalo se za stolom. Stolnjaci i salvete su takođe postojale i spominju se u depozitu kraljice Belosave, udovice kralja Vladislava i njihovog sina Dese. Oni koji nisu imali stolove, jeli su sa okruglih ili četvrtastih sinija, dok se u drevna vremena jelo sa zemlje. Taj običaj je sačuvan tokom badnjeg dana. Gladni dani su takođe postojali i nisu bili tako neuobičajeni i retki, što zbog prirodnih nepogoda, što zbog štete koju su činile strane vojske tokom ratova. U teška vremena, kada nije imalo šta drugo, jelo se korenje, lišće, žir, trava, kora od drveta i drugo. U izvorima su zabeleženi gladni dani tokom sukoba između Stefana Prvovenčanog i Vukana, u prvoj godini po smrti cara Dušana, posle Maričke bitke, pred sam kraj srednjovekovne državnosti Srbije sredinom 15. veka i tako dalje. Hrana u srednjem veku nije služila samo za fizičku egzistenciju, već imala i važnu društvenu funkciju. Gozbe su bile česta pojava, a jedna od dužnosti vladara je bila izdašnost u gostoprimstvu. Srpski vladari su percipirani kao gostoprimljivi u više stranih izvora srednjeg veka, ali i kao ljubitelji ukusne hrane, lova, kvalitetnog pića i dobrog društva.